Bu Haji. Cincau Bu Haji. Tuh, cincaunya berapaan, Pak? Ini 3.000. 3.000-an, murah meriah. Iya. Pakai es krim. Lagi ngeborong nih Bu Haji. Iya, bikin konten. Ayah pakai gula. Bisa bayar Bu Haji, orang baru masuk Islam. Ayah pakai gula nggak ya? Ayah. Pakai. Mana Bu Haji? Ini. Ini. Oh, yang ini. Yang mana? Yang ini. Dulunya masih muda. Ya, Pak. Iya. Ini lagi dibikinin. Yang Bu Haji pengen Bu Haji. Gratisan Bu Haji. Bateng mana? Cincaunya bikin sendiri, Pak. Sendiri. Oh, bikin sendiri. Nanam sendiri cincaunya. Enggak. Beli lagi dari pasar. Enggak ada di pasar. Lu mau Dar? Hah? Mau? Dua. Dekat Buaran. Dekat Buaran. Saya juga belakang Umpam. Gang Waru. Tahu gak RT Mursad? Ya, Mursad. Gang Waru dulu kan RT Makmun, RT Mansur, sekarang Nih Dor nih. Mursad. Ini lo mau nggak nih? Pulang Barat, Gang Waru. Ya. Kan udah lama, Pak. Jualan ini udah lama. Gang Waru mah Umpang. Gang Waru udah saya semua itu Gang Waru kan. Ya kenal sama siapa tuh? Si Bang Bang kenal.